Budimpešta je glavni grad Mađarske koji leži na reci Dunav. Samostalni gradovi Budim i Pešta su bili nepovezani sve do 1872. godine, kada su ujedinjeni u grad Obud. Tada su zapanjujućom brzinom podignute najlepše građevine kao što su železnička stanica, muzeji i mostovi. Među mostovima svakako treba izdvojiti Sečenjev lančani most, koji je i prvi stalni most kojim su povezani Budim i Pešta. Obilazak Budimpešte obično kreće iz glavne Vaci ulice, to je pešačka zona sa velikim brojem ugostiteljskih objekata i prodavnica renomiranih svetskih brendova. U centru grada ćete moći posetiti mnoštvo muzeja i galerija, među kojima treba izdvojiti Mađarski nacionalni muzej i Memorijalni centar Holokausta. Najimpozantnija građevina Budimpešte je zgrada parlamenta koja je dugačka čak 268 metara, a sastoji se od gotovo 700 prostorija, što je čini jednim od najvećih sedišta parlamenta u Evropi. Nalazi se u Pešti na samoj obali Dunava, a sa suprotne strane, sa ribarskog bastiona iz Budima, se pruža fenomenalan pogled na njene kule i kupolu. Ribarski bastion je izgrađen 1905. godine na zidinama srednjovekovne tvrđave, a njegovih 7 kula koje simbolizuju mađarska plemena predstavljaju odlična mesta za pogled na Peštu. Pored ovog bastiona u Budimu se nalaze i Kraljeva palata, crkva Svetog Matijasa, Mađarska nacionalna galerija, a kako je sačinjen od niza vijugavih uskih ulica popločanih kaldrmom, idealan je za šetnju i istraživanje. Posetu Budimpešti treba iskoristiti i za relaksaciju u nekoj od mnogobrojnih banja, jer na ovom prostoru izvire preko 100 vrela sa toplom, lekovitom vodom, oko kojih su izgrađene mnoge banje još u dalekoj istoriji. Neke od najpopularnijih su Sečenje banja, izgrađena u neoklasicističkom stilu, ili Kraljevska, Rajtenova i Rudaš banja, koje podsjećaju na rimsku, odnosno tursku zaostavštinu. Kraj dana može se iskoristiti za zaista bogat noćni život u Budimpešti, posetom tradicionalnim restoranima sa ciganskom muzikom i začinjenom ljutom hranom ili pak odlaskom u brojne noćne klubove, gde trebate imati na umu da Mađarice spadaju u najlepše i najtemperamentnije žene u Evropi.